Filipino seven alo arnikang sambirta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Pini kato kami pandame nilo to may PHLC ahin pen serang kaya dito mato pan akero bipar piglo ladak office mate sai hemlong itong gipating pen kaya pon po. Asa prang sinili tum kipaklang konji mate kaning jepon kan tumubang kalahan lo foundation de la troxy home troxy ke chok APHLC ki kim kerang katalon pon along ongdung pen rat atum nang cetodun pen nanggidun ponapot alira cham kadokawe angriang don pen nanggidun ponapot Karbi Anglong West Karbi Anglong na pen dimasaw arada kanan dami itu may PHLC ahin pen hero pipar piglong lapen adun thunil tum choroing tum Kompyutang ton pen arjuitha. aki hai honorable Assam along cethang plong inut Assam tot kali Northeast along cethang plong inut MLA aki hai abang pho okhelo go aphan choroing tum ate MLA dopinglo nangkiman tang setame piniarni urkimo pe langdam pe la bosom kaling jet dak hai MLA heklong lela la sialang li phan choropi nagi ate alang li urkimo purhisi ing chapsi 1969 aning kansi ile to phan autonomous state nang pilo fu Indian constitution ateng pen alang li rat aphan plar tak pen ke than pon thekapot alang li phan nile to mahin pen tame choropi ji lapen adun thu nomor hini kaling je tho bangala hanlo constitutional rights mate constitution det kikim aron a law along kitok dak kido ponapot alang li hin pen thang ta kham ke lapen autonomous state lake Assam ar losi isi ahem preka so mate state within state polang te talang li pinche pon lake Assam pen ke ka jui kali setame Assam ar losi itum hemprek aso itum kimpon po lapen lake dak foundation de long chot kali sita assembly lo manta ningjeji lapen ang chedon nunji kusi alang le Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat lapen di mahasawara depan lapang so foundation de ani la dak pen alang li ningje pon lo la salang li pan choro nangji ile tum isi kamang humimi abangke lahen lo ile tum Karbi Anglong alo bang PMLA du amek tong gijang lap lo ne mate sesom tong gidun de lo ne mate ki jui rong ne hemprek alam u abangke hello wing alam lo dak Karbi Anglong akiduk kisung alam kenta me dak assembly long inje dunde lam ja yang itung tek dak alam lo nasi siben bangke bang sip sagor pen ke bang sidak ituma along mate Karbi Anglong long ke bang pen ning na pe thitikang lage itung ning arong alam di nom lo lage atema non itum han hemprek nang pidesi proteun India government tu mate central ta BJP lo state ta absolute majority lo lapen Karbi Anglong autonomous council lo absolute majority lo tande kopia pot lema hede rat aphan ke salak tami ke puji campaigning along 244A ason pachunji development wan bo pu seta ang theke kopi lo pinyani parliament lo ninje dum ser sela lapen ladak assembly lo kami 244A alam ningro chopen ninje dum haidang lapen hemprek nang pipete 244A nang pipete cirisan la bi polang te inut MLA ta jedun te nasi ke bang jilang Karbi Anglong arat tumbang ke matha pame nai apon ang kali non athema election amen pen tum phanang pachu bai piglo nang palu piglo lapen apopsi ilitum pinian yanda meching thot te nasi non kilang nang je bang ke itum akam mate asai silang ponako nasi non BJP atum bang ke pilo non bangke katherak sila tum chon pro lo patumi malama press meet long thelong le tu to khelo go ning je chai lo aphu atehang pong bang so lawo ne mekang yang sedel lo ne atema therak ne ni alam lo Karbi Anglong pe elected avider lo ma pusi laso a result sik lang rong mati bang pi elected MLA dulo sedame handa ke lam ning je dum thek lo MLA tu bang dak na ning je lo bang ning na pe thedum pane ning na la lasi MLA bang pi dosita avider ateng lo lason si rata thing no ke klang lasi lason aphon kita na MLA tu aphan ke tum Karbi Anglong arat kami ning chethe athaya be ke bang jilang ani bangke lasi itum reformation mate reform lar vek nangku Karbi Anglong alo non
la tuma phan son si MLA bi bom nang pote non nikan pocket tai tum ham prek long hi lagi klar da alam lo athe ko pulo nang ja pon po constitution si puri he le constitution sing chap chi non pie ke elam ben chat kali ala i phuatar blok si ka chat so kai bina ke thek ke ri si ka chi baya kai bina bang la punang pa ve ko te la pusi tum thak nang ji la dak ke la son chem prek nang pipe pote ko pi bol nang pipe der constitution lo ke tok lo ko ke la si tum che tan ni la si tek dum de pulo tam ke la ke bang si nang bidet la si ni tum e Chelsea pen bang ke la son amek jang chodai mele ba MP tum han nang ke kar biang long ra tum prap jin pen atum han reject nang ku u buk nang ko la tom han la si itum misen amom sam tai tum pan thekpo kichali amu kono lapen beha bepara amu anak kono lapen ilitum ason itum voreng pen cenglok ilitum kam klem long popa klem kon thekpo nasi non ilitum ahokalam lo ilitum hemprek long standing demand kel halo itum article 244A lo lapen lapan so article 244A bangke itum lang lo pote paragraph 20 teng ben kaida chithan lo lake 6 schedule pensi panggilo la so taxi 244 itu ko connected la tumge cerah ni hormu bina ajara to mangge 6 schedule kapre ko master kapre ko sigibu setame da council karbiang no cari je pange la si confuse nang melo la si nile tum mahin penke okhil go goi la pen atti ma tom pat la dak yes of honor ke yes tum kan inte mesen pronok dole alang ni missing amun lo la human rights activist lo alang li kitam tang Jenewa long kami lam di peklang dono, jasime lada nil tuma konstitusi long sobat project lam kita ada peklang dono, lapen non tam milana long sedoi tadi long non next tame mereka putak lapen lada yang long itu juga pisung lam ke long le kacerai aron repen ki government itu mahai putaran dan non next milana long si di itu masih karbi yang long pen tame lada Chelsea pen dari present menji imut nangji usia kami dan apa dun thulurin juti ko koi pandami churulo langli tame ni naga pe theduna pon lapen honorable itum high court advocate aki hai raju diubi langli tame inglong arata pan claim pi ki burbur lapen aku sonda kaksi fake and counter pi pineta langli langsung na kesa cetan bom langli pandami hero pilo lapen chief guest abang kala helo kilo goi lo langli tribal mate kai so tuma sentiment bake ani ngalo citap Asinil tum kibang jelang ani antame assembly long konon itum dakar biang long kiduki sung alam tian tame alang lepan amti bicara kombo asin nono mat ken elihin pen ke wansi tampon chon sianan ipi sialong kelgoi nang achipa ok din nang kidun dia san mandan ma kelgoi an tom long da campaign kan nang dun laso la ke la son si bangko party a principal bangke si do bepo seta konat manin tung kacirap me ason analong mangalang ngun ipia Chelsea bu masa alang ni masa ipia Chelsea nang cepa bunda ji ke kali lo alang li rajor don dolo ala dak si do bepo seta me greater interest apan asam lo opposition party do an cilang lo aso forum lo nilo tung ku pipi si kacing vai ma ku son den si ke claim kon me tuma aprang ke bangjilang empre kapan punon nonglet hilang alam ki punon itum kace songra perji aphansi ladak itum chingbai konbo laki si high level committee dola do ladak si itum chekhan konbo setame party bage chidoge tula Kadang teman lo, sini li bidun cuna kopo, atumi Bongo sena lapen RSS asakol, tumi hajira chongdak tum sini tum theklo. Lasila bangso hajira chongdak tum han bangali tum lam arbok na ko. Akhir like channing leng tinggi lam, bangke kingdom de pin, kilgo en penang lam karbok to lam, jakas to lam. Jakas hot abugmen hot ke 2013 or 14 koma government hot. BJP to di pola opinion yang artikel 245 pacu naik di pola tinggi itu, pacu tinggi itu. Kalau salam selang teman nampak. Di 2014 dan not 2025 kami. Ningkan crazy nangcok elu. Kita non BJP atau otonomas state nange tiapan opinion tak tuar kilometer. Masih lacang lang salam ang 5 tapami nangji. Tapi nang likiese
kaching room hota 2009 asai stadium long nang hello kese kaching room long suhi ki dunia bang nang le lo nang likat kira bang lo nasi non hata sa the kram sa do hada tumi sa the kram sa pen lai chening leng non chilang ni la tum do hada lasi ke theklong bang la lo nasi non ni lagi pudai bang ke non la bang so EPSL se tum kachi song bang tang piklo la pen hala autonomous state alam ta Ukhil Gogoi kaning je kangalam alang tum MLA bang titulo mara tum mata pulo gadi alang tum MLA bang tido deba fisika ini yang ta autonomous dalam ninggi dunde pini ninta lape non ni lagi sudai bangke Karbiang long kantang kring EPSLC halamang so kaci song kantang kring alang tum anding nang sudun Tang ting Piniberta ke lansing ton. alang tum polo EPG tum kacari mesen pasti anding nang sudun si alang tum nilampak lang tum lasi nilitum kui bangke nilitum ke kardi phani tum ning so se itune nitum ning isodam ke ha Bangladesh pen ke bang akin cia so tum han tum ning sudun nilabang sudai lasi non labang so bongo sena alam ni pal-pal tam sudah pading welo ni kita nai mate bongo sena lam ta wanang kogi lai chaning leng ta bongo sena ave pusipu lapen BJP long ward commissioner tumta ningje bongo sena ave lasi bongo sena ave ma do ke nilang tumhan medium no napak lang ko labang so solando a paper December 27 ang amnisi Karbiang long pen pangdak porlo dak kopilo gening je ke 2024 lo dak kopilo ke pangdak ke bang adage pulo Karbiang longon bongo henata Dr. Kalidas Boydor Suidho Hongkok Smriti Divok Palon tu sada tamane 14 Dev University ke talon konalo petante komalo Kalidas ke lai Kalidas Boydor ke bongo sena founder konalo ke talon ke Dr. Borbil hala mana kote Kalibari pulo hala baksi katalon lu te hala bangso bongo sena ave pupini pepar atum langle dat mate bongo sena tum kopilo kadiman latungi pulo sabin bongo bhumi lab kurile matri lo jam boli Hindu hongkhaluku kani Hindu Bangladeshi tum sedam jiku nal independent long lo ke khusus Bangladesh kita milang mati labang solam non labang so lama bang lai channel yang bang rara long lam klap itek nak kono labang so media ng penal itu lam klap itek nak ko itek nak kono itu lake dili tum EPSL sile di polam kalilo lake lake media silang pini paklang dak lo print media lo lo tangte nang itu bongo sina pan kerai manang itu Iposina tum bongo sina fan di bare lo kurutang se BJP lo ketu Kargil leaders pinangat tuman ke bongo sina fan kerai baginon langda. Bini anda bongo sina do pusiem tuliran rohang taning je lai chaneng leng taning je salawar peta ning je lake komane kapincong ngomong horm gel lagi Bangladesh pen wansi dak si bang bongo sina nang do kem nang do dak si bang training nang pi dak si foundation de nang talon pelotang te Karbiang long telo nang do nei ke iko se tum sidul biong no pulutan te akhela tum bongo bumi hala bangso kachi song long si ton BJP long kitu kenangan Karbiang leaders tum ke kachi rapun si do kok so si long no lasi prapjin pen tuliram rong ha ke hai lapen dam BJP long la no la RSS bongo sena sa korson protum hai hajira chongra chon protum tanang tum ta prapjin pela bangso lam klas si hai nak ko Jom si CPI he pulo tante nangli tum si bongo sena lo kacirap tu nabang pulo nangli tum si bongo sena fan kerai lo pusili tu kerang chong nang kokku labang ke lasi non rapjin pen labang so a report panggil aku nang pituji 2016 anikan difu adisi mukul gogoya thengno bang poket prahini bongo sena serendare lu ndela ke komada muni dol ke bongo sena ai puto bongo man Jom si nang tum bongo sena itu nang tum si kapat tulo nang tum si kitip lo
Tadi nang tum pesi bongo sana pesi nang tum kamplem rappe. Nang tum training ka dam rappe lu. Kasi rak man jikai hede lo. Underground hormu ke rak man kan pelu. Bangali bu bobo. Nasi prapjin pe nasi ala like channel le. Lapen salawar beatum lapen sar ikram satu kami lapan solam di. Ninggina kok. Lapen rano cepat lanan kok. Jom si autonomous state alam. Jom support pelotan te nang itu pilihan pulam ke sudah nang tu member itu ninggi tu tidak ke. MP dong mere tu mal lo sekitar ninggi lo. Athe pila pula ninggi tidak ke. Alang itu masih bongo bumi ke hang lang sekitar cerah tu. Autonomous state ke nang ni tungi autonomous state chodor di poteng orang tungi. 6 tu chodor di. 6 tu le constitution. Kecor mu kali lagi. Tane Bongo sena tunke 6 tul kaning dog del pilo laki Indian constitution hormu lagi. Itum England aso tuma constitution. Lasila bangso constitution anding dog del mantune ta bongo sena tunke. Lasin dili tung PSLC pen demand bangke prabjin pen la bongo sena tumhan ke ben sirak nangpo. Bangso hini dopu. Ini tum le kining je kalilu. Gunodhar das ama sining jelo. Central presiden ama sining jelo lagi. Alang li bang sita kening jikan lo kente. Karbiang long bang suri ini bongo sena nang do elu. Kona apa diputado, buka janda do, les karbiang long bot halang sota do, jengkha ta do, lapendak bokulia ta do, langhin ta do, hawar kihat ta do. Te lahaya muni tuman komalo adin ke pekente. Kona na muni la tum. Bongo sena pote komar tum pote Bangladesh masih ke bang tum. Te Bangladesh men ke bang tuman komala adin klong peke. Nang itu BJP ya sorkar tu BJP ya government tu si dim tu ngepelo kente. Na tum hanang tum si pata land pata pilo political right yang tum si pilo kente. Jom si pipe polte prabjin me radang lo cepat lang. La sini tum karju bang ke lahen lo non kitu si selam dola. Lai chaning le tu pilo tuliram nang ITM polam atu melang kapak lang kode. Nili ITM polam ningke nang kok. Tuliram rong hang Himonto Biswa Sarma ITM bino. Karbiang long det ma tuliram rong hang pera ke plan dola. Join to molo bura son ta ke plan ne bang lo. Use Hazurika long sa tangka ko ngai bang pulu. Pola don confident ke. Tuliram ke ha foreign long dunja ajak kong dabe he. Football e pon ke ala tangka. Komalong tangka do ke Karbiang long tangka. Tuliram si alang si sponsor dulu. Na si bang ITM musi pulu gente. Nang ITM jong siapa nang tangkap kosan si kuculai lo mau mati di. ITM dobeng nang gini. Ulira lo ketangkap dulu. Corruption tang koila syndicate. Lagi ni lipulo ba Assam media lo masih bang. Opposition atau tan ningjelo ni tu di PSLC pen cenglo kaprek. Kongres atau tan ningjelo lagi. Lasi non tuliram rong hang da prabjin pen la koila syndicate bang ingkir sirak nang po. Dilipui bang ke. Lapen corruption bang tento nang po. Lapen isialam tuliram long hani kui bangkel hello. Nang tum BJP long la RSS bongo sena sakor tum hai. BJP RSS la ala bongo sena sakor BJP long klem tum akar biatum. Kar biatum han kether bang ton melu. Jong si kar biat kheching hot plotang te nang le job card nang pipe, ration card nang pipe. Lapen urunoi nang pipe porat han kether bang pang ton melu tuliram long hang ke hai. Jom si nang likhe ching hon duk pelotang te nang likhe ching hon duk pelotang te bang solam nang rolong pon dino ni tum nang li fan mok abisi kar pia khe hoktur nang li fanam punang kogi athe dak labang so council ke BJP ya council kali leke kar piang long inglong masuk nama council atum kilong dia ja kong do nang li komane kongres an vote pidet komane PSLC an vote pidet komane BJP an vote komane SDC CPL vote pidet pumanang tu pidet berbagai lagi chokche Ulo tangge nang itu masih constitution karkam lo. Dari itu nang jong nang kok. Nasi dili bangke, kethana pading lo. Nasi pini nakar Jason dalam benar tidak kami. Nang li pulo 2016. Nang li pulo 2016 ahud. Sar, GI sar. GI sar paklang namlok bongo senado nang namlok. Bon tame hasohud. Nani along adim long siang sa kaning do sok ta karbi sedit pula solam mana bongo sena be karbi det kilo karbi si dulu karbi tuhan kupilo ke palu ke
Karbi tuman ke konane hadak ke kupine company do polahan pon hadak se tuman recruitment bidat to tangka ciklo jolana PG pusila tuman recruitment ama tuman akart ke on pilo bongo sena card si pusila maron kai dak ke than mon gaprek hadak ke claim nang gaprek lasi bongo sena lasi ben nangi pusini to pulo maketi pavir nangi pavir nai pusi pulo kente lagi pavir nai ke nilitum kalilo Karbiang long administration apen siap tulirang mau sila tum non amat prapjin pen laswa bongo sina bang suri tuman prapjin atau vitali sila non amat tu pasrendak sirang nampo. Lagi ni tulis puali lo ke bang bongo sina lidah sini jelo. No naman ang lagi bukan cuma kenan mana Garbia tentang bongo sana dunlap lo buat ini mah. Halas hut bang dun lo, sedang non bang abilu. Halas kedo tahan hasut pasrendak lo. Sedang inut bahin tu kok thai lagi ni tu putek lagi. Halas ut bang bang itu masar jaya kathar bang bang koke brai hini bang pike brai narke bang ke karbilo bang pike nepali karbidet kel delong ge deh Ang ini lo hadi. Patra itu. Bongo sena lo karbi tadulo. aja tak dulu apa dia boleh. Samin laki hokpet akam kepakken toya bangke bongali boleh. Kalau so bongo sena lo tanglo pulang te bongo sena akimang akam si klen lang nang karbi tahai nang kuki tahai nang kemana adidas tahai nang kemana arek mata. Setahal bang so sena long dulu pulang te halal bang so akum ke bongo sena atum akimang akam si klen lang po. Tapi bongo sena atum akimang akam ke lalo karbi yang long bongo bumi ke pinjong ye pal. Bongo dia det ke pinjong ye. Lasi Chini si 2016 and 16 Amerikan karbi tumbang Chini si atum disiar deng surrender dan non tabom lang lapet non BJP lo kido karbi tumang ala tum Chini de thai mene sita BJP phan kija pon ke bongo serat mis kija pon kasi BJP lo kidum that means like bongo sena athe BJP tum ki claim ke bongo sena akima akam si claim lasi karbi tum chere si celar si BJP lo menbang si EPS lo bang ni bolam de lan BJP atung ke claim akam pang ke bongo sana tum ke to ya akam si claim bom. exactly lo receive si pinchong ada la tum chine lasi batai si inut BJP am ben ni nan tum bongo sana kam claim lo ni karbi le kuna sin ni bongo sana kam claim ma ko asna ni bana ko nangli BJP long ki do bom lo pote BJP to claim akam ke bongo sena tum akima akam si na pa claim bisar lam no na karbi thai na asam regiment long dudu thai ni asam regiment long na dudu no pote asam regiment to akima Indian army to kisi kima ma da claim na asam police long dudu na karbi thai to mane bihai thai command thai same और एक आसाम पुलिस लोग दोनों तो आसाम पुलिस में किमा आते हैं फिक्र ना होके exactly लोगों का exactly लोग से बीजेपी लोग की दो के bongo sena tum akimang akam sa pagtuna po amo heta ni bipulota ni repeat ra po BJP long ki dun ke bongo sena akimang akam sa pagtuna phan bongo sena to akimang ke bongo bumi ka pinchoi phan tangte nang di inglong aso pulong te nang karbi pulong te karbiang long itu malong le bongali mate Bangladesh second Bangladesh mate bongo bumi ka pinchoi kana chiklo din jima hala kasi program le hala bang tum reset si resesi itu hadak menci osi episode long bangsi itu makin apa cuna ku polam sini itu tanpong lada ke si heli aku dotulang mane Indian Army pusi keceng kon kala tumhan karikut monceng oh kalang salary doi tumhan surik Inkora pho bak kre pho bak hadi salary doi pulo sada apia bange Indian Army pulo tangte pinangala to men recruit kreding mati di ikomna ka 18 years bake planning ata non ke lason bangali latma ke ake sarphanda recruit pomlo 60 hedi years sumpanda pomlo lapen ari surumpanda pomlo kan ke kan ke potong dari recruit pomlo nah wala ma ke lapen haladak ni lang dono isi I card dulu tu independent sono government of Bongo Bumi gitu pada government of Bongo Bumi asimbol na ani aker bongong chen jido to alapen railway tiket tamil atun akhelo dami pote atun naso a tiket pekna hote Sisir Kumar prosone ho sarkar bune ko pinison amian do pada free lo atun ka akhelo dami pote na pakla mote lasila tuma intention make lason mane
isia det kim lo plo tang te population ke donai mati di lasi hala citizen mane population si in mane ar lo pen ke ar mu si kari khur pon lasi men de sang hota pulo je jong si Indian Army pulo tang te arta ki ong ke pon pelo mati di ta arta ke ong mana pon ate latum bangke bongo sena lo puke directly than thelu seta akam bangke jo pen pachini ne pin lo tum chotoi pula to pa nang kece long le tu lo pede kece ko pi mana nge toy la se tempo kece hem le tu de kali mak lang di hem ko lam si khoi ko mat la si chi chini le daro la tu ama a pia bang ke ko son lo ne a nam si dang than lo ne ma si ai card ku pi si ai card ama long lo itu masa masih that surrender tanggung oh surrender tanggung snai pidi do kira masih api ke bongo sena pulo kar hidima doko lalu lama kalau si bongo sena along ke mix up mana panggul kung lo kapre ka khai tum datu sedabe dak mai tum ka chini nang je mangala lo je kar bitu me chini le de mati ho tangka longi pulo tang de me hino kam da me itum abar sai ka be pena pot kidu pena pot dunju lasi non bangke itum kar dia khai no mangere set lo je la ke be ke che tum sinang ke hanga abidi bina pot laso bangke ciunang popolo masih ong dum 45 ne 48 ne ke ari cirung ero la bang no dum de lasi non ke latum ke ari cirung lablo dak bisi theng non bangke sai si te mong lasi non arlu matata kacini ne tum iklem dun bom tum dulang mede karbiang no an ke thedi iswes gar me bom dulang arlu na last question ang arjuigla arni si APSLC 7 foundation de arni MLA ke hai Okhil Gogoi lamaning je tekang doje karbiang long aphan hempre ke hanglong anang chirap dunji pusi tipu lapen next arni bang BJP along sarthe kram sakaning je ge Okhil Gogoi lamithan chokche pula so aputhang nang lit tumahin pen piloi ko constitution hello ke thinai lo di det ki marom long ku ki mahada ke top on articles to an non ke 470 articles lo ke cheng si ala constitution ki kim kara ke 395 articles lo non 470 ba go amendment mo go kon ante constitution hello ke thinai lo constitution ki o posi Okhil Gogoi ki hai tami constitution han man PC 244 ke na tum constitutional right do vek lake umane abang pujong si kali busita kalang vek lake alang kana chi don no solang ke bange ate constitution hello non matha no parliament ki kim kwan pen no article 79 Indian constitution 79 article pen ki kim de constitution si dia ki pangri bina ka posi Okhil Gogoi ta chini dia si chi don no lage Okhil Gogoi nang chi don no de busita constitution nang chi don no hello kuma di na si constitution no ki to tang hormu ke lage nang si don no de porque nulo lage anti Indian ceplang da po ba NP sidul tak ceplang da po kasi alang da hok pet lage nang tum article 244 ke constitutional right do ko posi lage constitution halaman people lage si don ji aku alang methan da klar da alang ninje lage di Assam me lagi ka jui gali ke state within state article 244 autonomous state to state within state Assam marlo si to state so no du bo na alam da mala kan Kenang. Artikel 244 itu loh, artinya laporan pulau begitu berprestasi. APSLC ya parti ke agenda lo masalah BJP dengan agenda lo maksudnya. Sebenarnya itu bentuk ngedi nili dak da nili tum manifesto di nili tum isa manifesto na paklang ko de ala BJP tum nili la gera fa mo mo tengah tum chini hai nili tum ke MP election apran da manifesto do di hala manifesto se number 1 lo se ni article 244 itu Hak kecing. bana paklang ni no paklang ko tame da ni paklang ko de bana paklang chini lo ni lo lo da tum buji lo ini da manifesto na paklang ko do manifesto manifesto mata nitum ke article 244 ke number 1 se de देखो ये पकड़ा पो निलितुम MP अप्रांग भूतमे निलितुम इलेक्शन मैनिफेस्टो दो हाउस मैनिफेस्टो नो से नंबर 1 से आर्टिकल 244 याला मी जोंग ताके ला बेना तुम तक सुनो देखो ला थेमंगी हो ला बालन ता जेआई सारे हम पो बालन ता एपिसोड से पार्टी हाइलोते हेम्प्ले के तलो के जी बस तो ता लंगा को Mana palong ni. Dan silang ni non inget tu dito la.
BJP tum penang atum ningge ala ukil goi ke ba pot ala constitutional lam ningge nang kok paragraph 20 te pen terlis kang kandia lam ala tuge opondet pisi ko di da sola bang ningge nang kok nili tum long le aja kong do ke constitution non ke oddo ngajak kong ke council lo ngajak kong do ke APSLC lo ngavela sita 2018 Guwahati High Court pen order ban pitan tibolong bat pitan atijong si council atum siam tuliram lo hang pen cenglok tim karbiang tum klaim plang play butang nang tumang hot pen chubo ni nek bi mangge nang tum cobai det ke cobai ge tum kali ke cobai ge nang tum ni ke cobai le athenil tum jakong abi itulong jakong abi hala bang so jakong itu tu pipolo klaim thek thek kente pipolo tono master ta pachun thek thek kente bijar pole dicon thek thek ke hala bang so la mangke rat pa cobai nang neno sila bang so ka cobai bang nang tumeng ton melu la sini tumang tamana chuning relo ini pen bang nang tum ka cobai bang tonan ko rat phanang tum pa cobai ri nang tum ta sik sidul alo otan sinang tum hala ot taking hot seme ke deng hot ke tum dandak seme ke tang edi itum sik sidul teng dan sini tum council cari popo indem kolo sinang tum kolo suang deng nang tum ka cari lo constitution penang dipitang hormu high court dan high court hormu tang tum claim hekte butante seme ke tang ali dolang mante labang solam sini tuliram rong hang pen tim kar piang long BJP tum hanen kar